Uy, bay, tik-tik. Uy, bay. Unsay balita, bay? Maugi hapon. Tambay-tambay lang ba? Oh, maayo noon. Sana tanan. O ikaw, kamusta naman ka? Okay man lang pud ko. Oh, unsa may ito ah? Nakasuroy man lagi. Sukto na unta ta ka bay. Itong kwarta na giwam nimo sa kuha ba? Kay gamito na unta na ako karon. Ay giat. Ay pa mo ko'y kwarta bay oy. Rong timing man kayo ka manukot. Saba diha. Pero may mambaya rong timing sa imuha. Giatay. Kito pa tong niaging tuig imong utang sa kuha bay. Yun nimo. Bayadan na yung kunimo na dili pa mabutang semana. Pisti. Nagabot na lang ang si katuig. Sa salapi gani. Magpakay nahatag. Giatay. Kung na lang ko'y kwarta karon bay. Tigbayadan na ang tataka. Unsaon man. Wa magigoy kwarta karon. Bayadan lagi ta ka ug makaluwag-luwag na ko. Yawa. Mangusa na lang ko. Na nangyanglan man pug ko karon. Gibawam ta ka ato. Kaingon nimo. Kay kinahanglan nimo ang kwarta. O karon, ako na pud nangyanglan. Dapat bayadan ako nimo karon. O lagi bay. Bayadan lagi ta ka. Pero dili pa karon kay wa pa mo kwarta. Paita. Kansa pa man. Ug mamatay na ka. Bulbul nimo bay oy. Ang utang ay utang bay. Kinahanglan nimo bayadan. Mao gani gitawag na nautang. O lagi, kiba mong ko anak bay. Walang iko'y kwarta karon. Unsa mahimuon ako? Unsa man imong pagkakwarta? Permi lang kapalamis imong kinabuhi. Gusto lang tambay lang permi. Way nangita og trabaho. Bay, kung gusto gid imong bayad og utang, di lang yung paabutong panasukton ka. O lagi, pastilan, murag dili bayadan oy. Lex lang gani ka dira, dili matakabayaan. Murag dili ta amigo ana oy. Mao na gani ang problema karon. Kay gani sunod, dili na ako magpawamog kwarta sa akong mga amigo. Kay kapoy kayo sukton. Bay, pasensya na ka. Dili unta na ako nahimon sa imuha. Pero basig mao lang ni pagi na makabayad ka sa imong utang sa kuha. Oh. Unsa man na? Dili unta ko mosugot na mabot pa ta ani na sitwasyon bay. Pero kinahanglan na siguro bay. Nauna na og maayo bay. Unsa ni? Squid Game? Buang. Anong mapilman ko sa Squid Game?